Imaynaya kasaygichik wawqimasi, kunandia qayarispa kasun kichariyta sonqonchikta Señor Jesucristuman. Hinata kunandiyapaq devoción matutina nin qorimanta cadenas nispa. Askataña noqanchik kunankama purispa kanchik maychus kasan kay devoción matutinapi ñawiriyta ichari, hinallataq kunandia reparanchik mayqinchus sapin kasan tukuy llakiykunasmanta niwanchik apóstol Pablo. Chayta yachanapaq invitayki kunandia kicharinanchikta kuska maychus kasan kay primera carta Timoteoman soqtayuq chunka chikllashqan nina hinata. Qolqi munakuyqa tukuy imaymana sahra kaspa sapin nispa. Chayta munayaspaqa wakinqa chayqa creymanta t'aqakurqanku. Ashka imaymana llakiykunaswantaq ñaqarirqanku nispa. Kunandia apóstol Pablo yuyarichiwanchik imaynataqa qolqi munakuyqa ñaqariykunasta apamun kawsayninchikman. Diosninchik waqllawanchik sapa hukninchikta apóstoles kanapaq apanapaq Diospaq evangeliunta chayrayku saqena tiyan tukuy qolqi munakuyqa. Chay qolqi munakuyqa munasqa kuyamasi sapin kasan tukuy sahra kaymanta hasta creyninchaystapis qonqachiwanchik. Chaytaq mana allinta ruwawanchikchu noqanchikta iskay sunquyuqta kawsachiwanchik. Uhnin sonqoqa kay pachapi kasan watasqa qolqisman wasisman autusman qorisman, pero uhnin sonqonchikqa watasqa kasan Señor Jesucristuman. K'ata sonqoyayuq noqanchik rinanchik tiyan Señor Jesucristuman. Ima sonqoyuq kasaykikunan p'unchay, imaynataq qan Diosninchikpaq evangeliunta apayta munayki. Kunandia apóstol Pabloqa kay yachayta apamun mana Timoteollapaqchu manchayri sapa uhninchikpaq nispa. Si Diospaq yanapayninwan noqanchik qolqisituyuq kanchik chaypis, noqanchik chaywan yanapana tiyan runamasinchikta, chaywan waqaychana tiyan evangelio chayanapaq tukuy k'uchuman, hinataq askha runamasinchik riqsinankupaq. Kay k'amiyta apamun sapa hukninchikpaq yuyarinapaq maypichus kasan ñawinchik, pero hastawanri sonqonchik ukhupi. Kay yachaywan saqispa kasayki q'aya watejmanta tinkunakunapaq.